Katma kala nangjur hapenenggar Israel bakari Iran. Menne menstep hadu laispa new potli ki ballistic missile kerwit kari Iran syaki santeli ginong ba jong kari Israel. Arab songut kinong Israel kala klan sans pangun ki bala mansau. Penpai kala kari Israel daki fighter jan ki bala kerwit yak potli command center jong ki Iran Quds Force ki badai jong sipai jong kari Iran hapok nang ba Tehran. Tau mentang ngap khamnya yakni kubor pai bas ngap hadu banakun ki kubor gitu bak Iran glasiat ki namding glasiat syaki katto kan gi nongba hapo Israel yaki santeli gi nongba ki wa kentum yaki arteli gi nongba ki wa khampau kata kan nongba Haifa bat kan nongba Tel Aviv ki negi ding sak thombor ke pelong gi beriu ban mensau ha ka baletu om dunai ki hinriu ngut ki balayam ki jingher thma glaja hadin bak Israel klabom ki jaka pen boarding jong ke Iran kentup ya gawe ke jaka pot Tehran bat hagi we pat kinong ba kibal klan baro kil poi syak Arab sangut sans pangut kibal mansau na pedeng gite gi lais pa nyau photli namding blasiat ke Iran spo Israel we namding lahap ajan ke konsulat jong ke Amerika hapo Tel Aviv bat ka jingki jong u glawn ra ka jing julor kabarin ong umai hok kavi nong mikmat jong ke US hak X but om semlaron grano ka jing mansau sipai jong kari Amerika light salit light thau sipai kari Amerika ibran ke Israel na namding jong kari Iran general te namding pemansau sipai jong kari Israel kawamun ka jing ma kalap ya ke Iran namar bak Amerika klaberngem lupa ke Iran balada ke Iran ka pendik pemansau sipai jong kari Amerika ka Amerika kan siu kliang dapat tenge ya kari Iran wala ka Amerika kanang kentat jing kerpat jong Israel hakane kenti umta ban yaram ban kerwen ya kari Iran nagleng kari Iran klapen bana bakla penher komba sispa teli namding bat kala kular ban penistom ben sisu ya ka jing her tma serkai jong ka Israel lagi tiar sipai baki jing tei nuklear jongka kibala penyap om duna gi arspa arp songut kibrio hagati kari nadu basdang katma pedeng gini ki arteli giri nagleng kari Israel pat kliatu badu menta gidon arp songut kibrio kulayam bat palat sans pangut ke pelaman sau namar ke Iran glasiat ya palat lais pa nyopo teli namding bat ekspa teli drone siapo kisan teli nong ba jong kari Israel bat susu nagliang kari Israel ke kubor nagliang sipai IDF jong kari Israel kila ong bagi lingsun nyepom kila ther kispo teli command center hak nong ba Tehran kibadai jong ki Quds Force jong ke Iran kum ke jing penpai kela ya kate ke jing kerwet namding bat drone jong ke Iran spo Israel bat nagaleng kubor nagi IDF kilom susu barik spateli nagaleng kari Israel kelayo mitheno hasun ya gite gi drone bergite gi ballistic missile balasiat kari Iran sia kari Israel jenara baro ki ham kabumut kari Israel lani gite gi santeli ginong ba kacingnya beriu kanong ga basirkai kan relatif berbor bakari Israel kalong gari kabaklan bor banyada ya kimisai balasiat daki nang sun tangum denam tangan ni kubor ngenai ap iu per kubor kat bakat ma kadang jur pedeng ka iri Iran bakari Israel subscribe ya kana channel bet pelabani onward iwi part video kublai sibon